Good evening, whakalawhalai atu hane atu tola tau wala tala tutupu. Ko e whanu e tau rilifu e ke pule e nea whikua kise moe e whakatu tala ke he whaani e hokotaki mai he whaulua tau whainga hoa he whakatu whanu. Ko tau hokotaki ko moa mai he whahi e mini, whahi whakawhili moe fofo kelekele, whahi whakapuloa moe whahi whakako tama. Ko tau laulahi he tau manatu whakise ke tau ngahua ki lonte tau whainga hoa nei, whakakise manatu whakalaulahi he tau rilifu ke tau tangata ngahua, tau pohala ngahua moe whakatakataka ngahua he tau whainga hoa ke kehe. Tau ono-onoanga ki he tau mtakau whakaako, ke tau tangata kua watu whakaako ki whawhia motu, ko lau tolu ko liliu mai ke motu, whiha e lewa he whalu tau tangata ko watu whakaako, tau punga hua toka noa ke whalu tau whainga hua moe whalu foki. Hau whia i foki e whai whakapuloa ke tau polokalame ki TV, kua nā kai o tatai ke manako e whalu tangata. Koe whakausianga he whanoanga i neofi moe e whahi whakaako, ato liu e whanoanga nei ke matutaki ke hangofua he whahi tapukahau. Kua amamana ki toi e whakatu whanu ke utakehe e whakaongang he tau siaki ha koe manako ke e whakamawhisi moe whakahanga mitaki e tau whakaoloanga ke he tau tutungianga he tau tangata. Koe whakailoanga he aho nei ka mata mai he aho ua fulu he mahina nei he whipuali, tau ka mata e whakaholoanga ke tutungi ha koe tau tupe mai he whakatu whanu ke tau pepa tupe he tau tangata. Pihia foki e whakaholoanga ke lata mo whafo ke he tau whale tupe pihia mo tau bisinisi. Koe tau tutungi ke he tau whakaholoanga ke ko maikini ka whakailoa whakamua he tangata po ke bisinisi tau hingoa tau numela ke he alo tula ke tuku e tau tupe ki loto, ka osi tō whakawhano he whahi tāna ki tupe, e whakailoanga ke tangata ko tutungi e tupe ki ai ki he kupenga hila. Koe taha mena whoki ke mailonga he tō tangata koe langa taha ni e whakahu tupe, ke taha whale tupe, nā kai mai ke tuku ke taha whale tupe New Zealand si hiki ke tuku ke whale tupe motu, po ke whale tupe motu to hiki ki New Zealand. Koe tau hokotaki kua maua ke holomitaki e matutaki anga ke tau tutungi anga he tau tangata mo tau mtakau mai he whakatu whanu. Koe aho ke whakakau pāi tuku anga he tau hingoa tangata mo he tau numela ke whale tupe koe hangofua he whahi tapukahau. Mai ki anga i he tangata ke ute tau whakailoanga, hāna ka oise hangofua hangfulma walu i a Whipuali, kai nā kai maua e tupe, atu maua e tau mena kua whakailoa, he whahi tāna ki tupe, ko manako alu tūru ki ai mai he tau tangata. Koe whakatupe anga he tau, whakaholoanga he tau mtakau ke hi whāfo he whakatu whono, ko whai whakatu talanga moe taha pulotu ko whakangahua ke kise atu moe talanga e taha whakatokanga ngahua ke he whakaholoanga Global Environment Fund, koe langa hua, koe Small Grants Program. Ko Mr. Crosley tā tui ne pia ia koe whakaholoanga ko ono moe whakatu tala ki ai ke tālanga whalu tau palana ke lata moe tau mtakau ke moe whalunga hua foki. Koe whahi ni matutaki ki ai, whakawihi halo tōlua matanga hua ke he vai, maliwi ki anga he tau se vai, he hata tōlua motu i loto he tau maanga pihia ni me whakatu whanu me tau mtakau ke. Koe ono te foki, lahi maha ki foki inga hua ki he whahi vai. Ko hingo e tau mene he tau tangata ni kua lata ke manamanatu ki ai, ke matutaki mai ke lata i mai whakaholanga nei whakamatapato e ke he vai. Mena whakamua tunga ni mai longa e tau tōlu he tau whakasino he TV hangawi ke liwi ki anga he vai. Ma huinga lai ke mahama mai longa he tau tangata i aonga he vai ke he tau mui halo tōlu. Mai tau pohala ke liwi ki aki, whakatai atu. Kainki ke malona e paipa he rotokaina pa ke tula. Whakailoa mai ke whahinga hua ke laumatai tau pohala ke liwi ki me puipuia ke vai he tau tōlu. Ha koe mai longa whaki tau tōlu ke vai, na whamu mai he lalo whanua ika mena maua noa tunga ni tō mai longa he langi. Si mahuinga lahi ki loa i tō tōlu, lahi tupe ne maori, whakamori he whakatu whanua ke liwi ke vai, whamu fo ke vai ke inu me whakaonga i tō tangata tō tōlu. Koe tupe ka mua mai he whakaholanga nei he SDP, koe Small Grants, SDP. Hau whewhe tupe ia po ke kohai ka puli ki ai ke he tupe ia ka hoko mai ai ke motu. Koe tohi ari tunga ni lali ke whakako e tau takitiki maanga me tau mtakau NGOs he maame hau ni. Hai e ko misi he whahi vai,
Kata mai ki ai to hiari ia foki komisi lahi e fono no fili. Ki nga hua ola e me komisi he vai ke lata me to hiari mai he to mtakau fafu. Pehea ia ke foki tau whakaholoanga ko mai ki ke langmatai, moe lata ke mai longa e tau mena ke ko lata ke tau se pia foki moe matutakianga moe whakatu whono. Koe tonu he whikau ia haia ni ke he whakatu whono he aho me hana tau pohala ke lata me to hiari he to tangata. Kai mahuinga ke whailoa he to tangata, koe hane muri ai, a whee ke mua e tari, whi he tupe poke ai mita ke proposal liu tohi foki e tohi aore poke ingoa, kai ua whangaro noa me toka tangata he whakatari ai loa e tari. Koe tau tupe nei ne kua manako e mtakau nei, poke tu mtakau nei he lalolangi ke langmatai ke tau motu I kiki. Ono atu ke tau ngahua I whawhi whakatu whono, ko lau tōlu e tau tangata ne e tau mtakau I whawhi whakatu whono. Koe ha he ne kua whinatua I ke he haka ai poke maua mai ai e whakamolianga mai he whakatu whono ato kisia e whakausianga ki he whakaholoanga he tau tupe langmatai ia. Ka kano ni haka mamanga haka e whakatu whono hoi tōlu ne matutaki me tau mtakau nei. Nā kai mai ke e tau mtakau I whawhi e o hako ke tau mtakau ia. Hai ni whalo he tau mtakau ni whakata. Ka koe whikau nei matutaki atu ni ke he whakatu whono moe halo tōlu ko misu ko whiwhiri. Koe pepa he maho nei kua whamatapote whakaholoanga ki ai ki lalo hefo he whakaholoanga he vai koe IWRM. Mita ki lahi he tala haue Mr. Tātui ke ono whakamakutu e tau mtakau mai whawhi whakatu whono ke taunga hua ke he tau mangata ki taha moe motu tō he tau tuhi ole ke mua e tupe nei. Koe tau whakaholoanga kua mai ke mua 5 e awhitala ke langmatai aki. Koe whakawhilianga he tolunga he motu he whahi tapu nei ne ki sia koe haunfluma 5 e whakahala kua tālanga he whahi leo leo ke tuku atu ki mua tau I ki whakawhili. Longa he tau whakahala nei tatai atu ke he wholo tau whakahala ke tau whakawhilianga kua mole. Lau lahi ke he tau le kua ke he kawa. Wholo tau whakahala mo te hokotaki ke tau tangata kua kili wholo tangata nā kai tui e helamete he whakaholo ai whailai sini, whakaholo whahanoa, moe mawhisi, si pia whoki ke he nā kai mumuitua, he wholo tangata ke taupoa kianga, mo he tau whakawhilianga kua mole. Lahi he tau whakahala kua whakakatoa toa ni awhi, moe wholo a whakahala tupe, moe wholo whoki kua whakatolomaki ke tau ahui mua. Koe langa hua whakawhili nei he whakawhilianga tokolunga haniwe, ne whai whakangahua tumau ke tau mahina osi. Koe mtakau he tau whiwhine he motu kua whai hukui he maha nei ke he mtakau hukui he atu Pasifika ke he mtakau lahi koe United Nations. Ko Mrs. Rupina Morrissey ne whiwhili he mtakau he tau whiwhine he motu ke lata moe mtakau Pack 4. Si kua whiwhili whoki aia ke whanoanga I whisi ke taha hukui ke mtakau United Nations Women, Civil Society and Advisory Committee. Pehe a Rupina whiawhia lahi aia ke taulang matai ke taunga hua he tau mamatua whiwhine. Ko tō whāngane mua iau, koe mua mai he matakau i tau matu whiwhine, National Council of Women. Si koe ko tō whānga ia, ne hifo ki whisi ki suwe te pāmali. Si hifo ke lata mai Pack 4, koe matakau ia, koe Pacific Advancements for the Foundation of Women. Kai hifo mi au si mai he matakau ia kua whakatū e matakau fōu, si matakau ia ne he whakahingoa koe United Nations Women, Civil Society Advisory Group. Si kua whakatū lai e matakau nei, si koe whono ne hifo ke whirweia e tau matu whiwhine he matakau fōu ia moe whakakisi mai he United Nations halau tōlu tau a mamanaki anga ke mai tōlu, mo e hingoa te mana te mai tōlu ni whialot ki whakakisi. Si mai ke au ki whakaui ki he matakau ni he National Council of Women anyway, ha kua fuaki mai e ngahua nei ki au ki lata moe region hadau tōlu. Si ko region hadau tōlu, ne ngahua au ki ai, ko Samoa, Tuvalu, Rarotonga, Moniwi.
Waha pek fua ko fua ia ni tau si tau lang matai ke Pacifica tunge gender, HIV, AIDS, human rights. Ia moi do mena tunge peace builders na tai e project bihia. Haia do mena a pek fua ni tau si. Ka ka maha maha ko mo ni ko holo atu te e matakau ni ki he ko he whakaingoa he matakau fō ko UNCSAG. E se koe ke mai he tam ngā kumale ilo ana kai koe koe ngoe do mena to whakaholoanga ha niwe ni kua tau se mai e hem takau he pack 4 poke in line mo lo tolu ka. Koe maha ko he pack 4 koe hokola ia niwe ki oi. Ha koe mana ka mata mai he tau tahi hiwa tahi awhi hewi se uwaru ono. Si ei whanga hua lahi, hoko mai ke ua a awhi nei, ei whai a niwe iai. Si ko hokola ia niwe mo nei ki he matakau nei. Koe mana ko he mtakau ke ono atu mo i loa whalua tau whahi ke kua lata ke langawatai ki ai po ke whakatu tala ko hingoa e tau meana kua lata ke tausi. Ha ko whakakisi mai nei UN ka hahalau tolu tau ngā hua nei whia loto ki whakamatapatu ki ngā e matakau nei, koe whae tau ne tuku mai ke lata mai tau ngā hua, si koe laulahi nei ke lata ke lau matai tau matu whiwhini. Women empowerment. Si koe mai he women empowerment ia, lahi no haki foki e VAW, koe violence against women foki, ne ngā hua lahi kei ono au ki he whanau mautoro, ai lauia lahi ni wei ki he tau kupu ia. Kai pehe koe ai whai a tautu, kai tōng pehe ka lango osi tautoro ke langamatai tau ngā hua ia, ne kua whakakisi mai, li ngā mitaki lahi ki pihia ki ngā hua whaka-region. Ke ono te ke tau manatuia ne ka whakakisi mai he mtakau lahi, he UN koe tau whakaholoanga lau tōru ni ono whakalaulahi atu ki ai tunga ia ka ke tau masamas ke leha tau mamatu whiwhine, tau whakamalolo he tau mamui he tau mamatu whiwhine ke tau motu kiki. Amana kina kai e whakaholoanga ia poko koe e hukuiha niwe ke whakatū taha matakau ke ono atu ke he tau manako ia ka po ke tau maloloha niwe ke tau whakaholoanga ne kua whakatokatoka i he UN. Koe liu mai ai hako kaha ke whakatūtala tau mena ia, si hai ai taha matakau whoki nei a manaka UN ke lali ke o moi whoki koe Sidoa. Ngā lewa di Sidoa kaha he kamata, manatu au e kamatanga he whanau whoki he whanau ia, ai la matutaka ni ui kena ia. Si uido mena ia ne whialoto kaha UN ke whamapopo. Si ka pihia kua lata niwe ke liu ki ono whoki mo e whakatūtala ke tau matu whiwhini ko hingoa ngau tōru ne lata ke lango ki ai. Mitaki lahi he talahau e ia ke kau whalatahe tau whiwhine o se motu ke tau ngā hua ke lata mo e tau momui e tau whiwhine tau mga whaua mo e motu. Koe ai hoi ne a whine whakailoa he mtakau pakatanga fōha niwe ko Matson kua nā kai amanaki ke whinatu e tonga nei ke taha motu ne whinatu e pakatanga ha reef ki ai. Koe olo mana nā kai amanaki alau tolu ke ahiahi tu ke he motu ko Tahisi. Koe tau whamamanga he kau taha Matson ha kua manako ke whakahangaha mita ki tau puhala pakatanga ki tau motu koe atulunga mo niwe. Koe mga nei koe puhala pakatanga whakatoka mai i Okalana, whinatu ki Rarotonga, Aitutaki, niwe mo liwa tu ki Okalana. Whakataitai koe ua whulumataha e ahau ke whane pakatanga ki tau motu nei tō liwa tu ki New Zealand. Hana ha tau tolu a tau wala tala tutupu ke la taia mwe awhiawhi nei.